turashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio y'ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Ikaze mu makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe ndi muri studio ya gatanu. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bamwe mu bakomoka mu bwoko bw'abanyamurenge ntibavuga rumwe ku ngingo y'umurwi wa Twirwaneho yo kwifatanya n'umurwi wa M23. Kutuvangura mu yandimo Colonel Sematama gatangaza ngo ajanye Twirwaneho muri M23. Levi yaravuze ngo turashaka gusunikira ubwoko mu ntambara ya M23 ariko biteye isoni. Intambara tumaze mu myaka 8 kandi nawe wabyemeye icyo gihe M23 ari hari. Wa mbere mwumvise yari umushinga amateka Levi Lukema ahagarariye abanyamurenge mu namashinga amateka ya Kongo. Wa kabiri nawe yari Moyize Nyarugabo yigeze kuba umukenguza amateka wa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Impari barimwo murazumva handi hato. Ishami rya ONU ryitaho ibiribwa ku isi PAM mu mpfunyapfunyo rigiye kugara muri Afrika y'Epfo kubera ikibazo c'amafaranga make. Ibisasu vya Israel vyahitanye abanyepalestina babiri i Rafa bikomeretsa abandi batatu i Khan Yunis mu majepfo ya Gaza. President wa Ukraine avuga ko yumva ashobora gutuma umubano wiwe na President wa Amerika usubira kuba mwiza inyuma yo guterana amajambo kwabaye hagati y'abo bategetsi babiri mu ndwi iheze. Idonido yano makuru yose duce ku masonga ni mukanya isase mu sangwa ikaze kandi mwakoze guhitamwe ijwi rya Amerika mu yandi radio yose. Nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi baca makuru turahera kuyagezweho irya nino kwisi. Ibisasu vya Israel vyahitanye abanyepalestina babiri i Rafa bikomeretsa abandi batatu i Khan Yunis mu majepfo ya Gaza. Ivyo bitero vyatumye ubwoba bwiyongera mu banyepalestina batinya ko amasezerano y'amahoro atakibonetse nkuko vyari bitegekanijwe. Ibi vyose bibaye nyuma yuko Israel ishizeho za barriere hose muri yo ntara yasinzikajwe n'intambara. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Eugene Mukankusi. Ikiciro cya mbere cy'ahagarikwa ry'imirwano hagati ya Israeli n'umutwe w'abarwanyi b'abanyepalestina Hamas cyatangiye mu kwezi kwa mbere cyarangiye muri izi mpera z'icyumweru nta masezerano agezweho ku kigiye gukurikiraho. Umutwe wa Hamas uvuga ko ikiciro cya kabiri cyumvikanyweho kigomba guhita gitangira kiganisha ku ikurwa ry'ingabo za Israeli muri Gaza intambara ikarangira. Ariko icyo Israeli yakoze ni ukwizeza kongera igihe cy'agahenge kugeza mu kwezi kwa kane. Hamas isabwa gusubiza izindi ngwate kugira ngo abanyepalestina babone kurekurwa hadahise haba ibiganiro ku bijyanye n'ejo hazaza h'intara ya Gaza. Abayobozi babiri muri guverinoma ya Israeli bavuze ko abahuza basabye Israeli indi minsi mike kugira ngo bakemure amakimbirane. Kuri iki cyumweru Israeli yafungiye amayira yose imfashanyo harimo iy'ibiribwa na lisansi byari bigenewe gufasha abanyagaza 2,300,000 baba mu matongo nyuma y'ubushyamirane bumaze amezi 15. Imodoka amagana zari zitwaye imfashanyo zishyigikiwe na Misiri zangiwe kwinjira muri Gaza. Abatuye iyi ntara bavuze ko amaduka amaze igihe ari mu busa kandi ko igiciro cy'umufuka w'ifu kikubye inshuro zirenga 2 mu ijoro ryakeye. Ejo ni Mukankusi urakoze turongera handi hato ariko imbere yaho tuje mu vya Ukraine. President w'ico gihugu Volodymyr Zelensky yarayatangaje ko yumva ashobora gutuma umubano we na President wa Amerika Donald Trump usubira kuba mwiza ni nyuma y'inama baheruka kugirira muri Presidence ya Amerika mu ndwi iheze yaranzwe no guterana amajambo bagatandukana taco bashitse ko mu ngingo zari zatumye bahura. Ibindi turabibaza mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma. President Vladimir Zelensky yongeye gushimangira ko muri gahunda zo gushakisha uko intambara yarangira hatakwemera namba kurekurira Uburusiya ubutaka bwa Ukraine na buto. Yavuze ko yakwemera gusinyana amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ayemerera gucukura amabuye y'agaciro muri icyo gihugu nacyo kikayifasha mu byerekeye umutekano. Zelensky yasobanuye ko kuba nyuma y'ikiganiro yagiranye n'abayobozi b'ibihugu by'Uburayi ku cyumweru bazakora inyandiko y'ibanze yerekeye gahunda y'uko amahoro yagerwaho bakayohereza Amerika ari intambwe ikomeye bagezeho.
mu nama idasanzwe Perezida Trump na Perezida Zelensky bagiranye kuwa gatanu w'icyumweru gishize, Trump yamushinje kudashimira Amerika imfashanyo imuha, kutayubaha no kuba ashobora guteza intambara ya gatatu y'isi. Ibi byateye gushidikanya niba Amerika ishobora gukomeza gufasha Ukraine imaze imyaka 3 ihanganye n'Uburusiya mu ntambara bwayishoyeho. Nyuma y'inama yagiranye n'abayobozi b'ibihugu by'Uburayi ku cyumweru, Perezida Zelensky yavuganye n'abanyamakuru ku kibuga cy'indege Londres agaragara nk'ufite akanyamuneza, ashimira n'ibihugu by'Uburayi uko byamushyigikiye. Gusa ntiyabuze kugaragaza ko yatunguwe n'ibyamubayeho mu nama aheruka kugirira muri Amerika, agaragaza ko yifuza gukomeza kugirana nayo ibiganiro, ariko inama ikabera mu muhezo. Ijwi ry'Amerika turacabandanya n'amakuru hirya n'ino ku isi. Ku mugabane wa Afrika, ishami rya ONU ryitaho ibiribwa ku isi PAM mu mpfunyapfunyo rivuga ko rigiye kugara muri Afrika y'Epfo, ryabitangaje uno munsi, rivuga ko ari kubera ikibazo cyo kubura uburyo. Geoffrey Mutagoma. Kimwe cya kabiri cy'amafaranga PAM ikoresha yatangwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa Perezida Donald Trump wa Amerika aheruka guhagarika inkunga Amerika yatangaga mu bikorwa bitandukanye hirya no hino ku isi muri gahunda yise Amerika mbere na mbere. Umuvugizi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa mu karere ka Afurika, Thomson Phiri, yatangaje ko PAM higiye guhuza ibikorwa byakorwaga muri Afurika y'Amajyepfo n'Iburasirazuba, byose bigakorerwa i Nairobi muri Kenya. Yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko izi gahunda nta ngaruka zizagira ku mikorere muri Afurika y'Epfo, aho uyu muryango ufasha abarwa muri za miliyoni bazahajwe n'amapfa. Gusa yanze kugira icyo avuga ku kibazo cy'uko uko gufunga imiryango byaba byaratewe n'uko Perezida Trump wa Amerika yahagaritse inkunga yahatangaga. Ubutegetsi bwa Perezida Trump bugiye gukuraho 90% y'inkunga Amerika yatangaga mu mahanga, agera kuri miliyari 58 z'amadolari y'Amerika. Isosiyete y'Abafaransa Exocen nayo ikora ibikoresho vyifashishwa mu kuraba mu ijoro bikoreshwa n'ishirahamwe ryo kwivunira umwansi hamwe Autant, yatangaje ko iri kwirubaka uruganda rushasha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivyo urwo ruganda no mu rugambi ejo ni Mukankusi arabigaruka ko muri no nkurikurikira. Isosiyete Exosense yavuze ko uruganda rushya ruzubakwa muri leta ya Massachusetts ruteganijwe gutangira gukora mu mwaka wa 2027 kandi ko ari kimwe mu ishoramari ryagutse rya miliyoni 21 z'amadolari. Ibi bigamije gufasha ibihugu biri muri uyu muryango kongera amafaranga akoreshwa mu gisirikare. Mu itangazo ryayo, iyi sosiyete yagize iti: kuba imirwano ikaze yongeye kubura byumvikanisha ko hakenewe cyane ubushobozi mu bikorwa bya ninjoro nk'uburyo bufite inyungu. Mu cyumweru gishize, Exosense yatangaje amasezerano n'isosiyete ikora amadarubindi afasha kureba neza ninjoro mu gihugu kinyamuryango cya OTAN, Finland. Reka nshimire bagenzanje kuri amakuru hirya n'ino ku isi muhejeje kumva. Ayo n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri www.radio.voa.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mirongo 51% vy'abakora imibonano mpuzabitsina mu Rwanda babitangura bari munsi y'imyaka 12. Mukanya turagaruka kuri rapport ibivuga, ariko imbere ko duca tuyigaruka ko muri Republika Demokarasi ya Kongo abakomoka mu bwoko bw'abanyamurenge ntibavuga rumwe ku ngingo yafashwe n'umuyobozi mushasha w'umurwi wa Twirwaneho wo kwifatanya n'umurwi wa M23 rwanya ubutegetsi bw'ico gihugu. Abantu 9 barimwo umushinga amateka wo ku rwego rw'igihugu muri Kongo, Levis Lukema, baherutse kwiyamiriza ingingo ya General Charles Sematama, umuyobozi mushasha w'umurwi wa Twirwaneho uharanira inyungu n'umutekano vy'abanyamurenge. Hari ariko n'abandi banyamurenge babishigikiye, abo ni nka Moise Nyarugabo yigeze kuba umukenguza amateka wa Kongo. Nyarugabo na Lukema bavuganye na Venuste Nshimiyimana wo mutangura mwumva ni Lukema. Ndavuganira ubwoko abanyamurenge kandi ndabuvuganira mbuburira nkuko Moise Nyarugabo, senateur honorable, gusunika ubwoko ngo usunikire mu ndambara mbo ico ntazi na hantu wayiteguriye, ariko kuza n'abana b'abanyamurenge nguze kubasunikira mu ndambara ya M23. Iki kibazo urandita ngo n'umushinyaguzi, ariko hariho irindi jambo ryose ni ntugire ngo ndagututse. Hariya
ubwoko kurabujana kuja kuburoha ahantu butazogira. Imyaka yabaye nyinshi u Rwanda rwagerageje ibihe bitari bigufi byo gushaka ukuntu zakura abanyamurenge muri ho plateau y'iwacu. Barabibuze, nabivuze mbere. Kandi kiriya ico makanika yapfuye, hari uwavuze ngo sinavuze icisha makanika, ariko nakivuze. Muize niba azi kumva neza, nakivuze. Icisha makanika ni kiriya cabaye none. Makanika kuba agize imyaka 7 ihayije ku 8, ariko makanika nta munsi yavuze kuko ashorera ubwoko ngo abujane mu ntambara atazi yo yateguriwe, atazi n'intego zayo. Kutuvangura mu yandi moko, Colonel Sematama gatangaza ngo ajanye twirwaneho muri M23. Ngaho mbwira ingaruka journaliste munyamakuru Venice, mbwira noneho ukunda n'umoko abana n'abanyamurenge ibuvira ibukavu no mu yandi province ya Kongo yose. Mbwira noneho dino vangurwa ryacu n'andi moko tubana kuko uzanga byakunda. Turi abakongomani, turi abanyarwanda, ariko aravuga Kongo ni igihugu n'ubutegetsi, kandi nta butegetsi bwera DDD. Honorable Rukema, singusubiza ahubwo ndakubaza. Ye uramwisubiriza, ndakubaza kubera ko muri ibanda cyane ku Rwanda, nyamara u Rwanda ntabwo ruri hano mu kiganiro, nta nubwo u Rwanda ruri murenge ngo muvuge ngo nirwo rurimo rubatandukanya. Natumiye abanyamurenge babiri, ibibazo mubirangirize hano nkamwe b'abanyamurenge babiri, mutubwire ikibari ku mutima, mutubwire ukuri mufite, mutubwire niba muri abanyekongo koko, mutubwire ubwo bukongomani bwanyu icyo bubamariye muri iki gihe nk'iki ngiki, cyane cyane iyo mubona abana bamwe b'abakongomani basa n'abanyarwanda babambura ubusa bakabakubita babita yuko ari abanyarwanda. Ibyo ngibyo niba biterwa n'ibyo muri Nyarugabo avuga, nabyo abitubwire. Moyije ko bavuga yuko wowe ushaka kuzana intambara muri murenge, kukururira abana b'abanyamurenge mu ntambara izabamara. Ijambo rya mbere sinatukanye pe, sinzanatukana, ariko ibyo natekereje nzambivuga. Kandi mu kibazo nk'iki sinorya umunwa. Levi yaravuze ngo turashaka gusunikira ubwoko mu ntambara ya M23, ariko biteye isoni. Intambara tumaze mu myaka 8 kandi nawe wabyemeye. Icyo gihe M23 ari hari. Igihe batwitse imihana yacu yose ruguru mu misozi n'umuhana wanyu, M23 ari hari. Hari wari warasunikiye twirwaneho muri M23. Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, uravuze ngo u Rwanda rugize igihe rushaka ngo gukura abanyamurenge mu misozi. Ese Levi wavuze ngo ni mukuru waje, ariko hari abakuru bagira amafuti. Bari abanyamurenge 200,000 biri mu Rwanda, n'u Rwanda rwabahamagaye ko mutabakuyeyo, kutaragira moto muri parlement uvuga uti hari abanyamurenge 30,000 bari mu Rwanda, reka cyo kubavanayo tubagaruye muri Kongo. Ayo magambo nta magambo yashaje ateye isoni. Mushaki ibindi bisobanuro, mushaki yindi ideology. Iyo ideology irashaje, nta munyamurenge ukiyumva, mushaki ibindi bisobanuro. Intambara y'imyaka 8 badusenyera batwica batunyaga. Uyu munsi declaration yabaye ejo, none no habaye ikibazo ngo mayi zose ngo ni imbaraga z'u Rwanda, ngo namaboko y'u Rwanda. Nimba reka tubyemere ko ari ukuri, nimba mayi zose z'abanyekongo zose zikorera u Rwanda, noneho leta nta leta mugira, nta leta ukorera, uveyo nawe uveyo. Yumva ko agomba gukorera iyo leta akayubaha, nawe nakomeza. Ariko icyo nkubwira, leta izoshaka kunyisha ntizogusiga. Ibyo nimba utari ubizi ndabikubwiriye nk'inama ngo tuvukane. Icyanyuma nshaka kuvuga, ibi bintu byo guhora mwumva ko mwebwe mwo kwirwanaho, twirwaneho ni nziza kuko ari abanyamurenge, ariko M23 ko ari icyaha. Kubera ko mwumva ko abanyamurenge mwo kwirwanaho mukitabara mukivana mugasuzugura n'akarengane, ariko mukumva ko abatutsi bo muri Noro batokwirwanaho. Iyo drama muyikura he? Kumva ko
twirwaneho ni sawa ariko M23 atari sawa muzamubikura. Cari rero kimwe mu gice c'ikiganiro dusangira ijambo mushobora gusanga kuri wezi 3 hakaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Hari igice ca rapport nari ndababwiye mu kanya ko duca tugaruka ko ubushakashatsi bw'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Rwanda bwo mu 2023 bwerekana ko mu bakora imibonano mpuzabitsina muri ico gihugu 51% babitangura bafise imyaka iri munsi ya 12. Ubwo bushikiranganje bwabitangarije abashinga amateka bo muri komisiyo y'imibereho y'abanyagihugu igihe yasigura integuro y'itegeko isobanura ishingiro ry'umushinga w'itegeko risubiramwo iri hasanzwe mu by'ubuvuzi mu Rwanda. Zimwe mu ngingo ziri muri iri tegeko zavyaye impari nyinshi nizijanye no kwemerera abana bafite imyaka 15 guhabwa service zo kwirinda inda zisamwa zitateguwe nizijanye no kwibungera uyundi. Abashinga amateka b'u Rwanda berekana ko bitoba bikwiye ko umwana w'imyaka 15 ahabwa izo service umuvyeyi atabizi kuko abacitabwaho n'abavyeyi biwe naho iryo tegeko rivuga ko abari mukuru. Mugenzi wacu ejo ni Mukankusi yaganiriye na muganga Anisenzo Bonimpa ku ngaruka z'imibonano mpuzabitsina ikozwe umwana akiri muto. Muganga Nzobonimpa n'umuhinga mu vyirondoka rijanye n'amagara meza akaba na ambassadeur y'amagara y'abakobwa n'abagore. Yabanje kumubaza nimba umwana w'imyaka 15 abakuze bihagije ku buryo yo kwifatira ingingo ku buzima bwiwe bujanye n'ivyirondoka ry'amagara meza. Icyo nabivugaho nuko ku myaka 15 k'umwana bakiri muto k'abaturuza imyaka y'ubukure iyo turebye mu bihugu bimwe na bimwe bavuga ko imyaka y'ubukure imyaka 18 ariko nabyo tugarutse ku makuru duhabwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima tubwira ko burya mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kuva ku myaka 15 kujyana hejuru umuntu cyane cyane w'igitsina gore w'umukobwa aba ari mu gihe cy'uburumbuke kuvuga ngo abashobora kuba yasama akaba yabyara ndetse na hano wenda mu bihugu tubona wenda by'iwacu dusanga nk'ababyeyi bakuze bakirengeje nk'imyaka 60 abenshi bagiye bashaka abagabo bafite ubwo bw'imyaka 15-16 akaba ari byo wenda mu usanga bavuga ko umuntu ashobora kuba yabyara ariko mu bijyanye n'ubuzima busanzwe kuko umwana bakiri umwana. None Dr Nzabonimpa nk'inzobere mu buzima bw'imyororokere mwatubwira niba hari ingaruka zo gukora imibonano imburagihe ingaruka zishobora kuba ku mwana ugize imibonano nk'iyo nizihe duhereye nko mu mubiri. Nibyo koko buriya bushakashatsi ngira ngo ibi byavuyemo byashenguye abantu benshi nanjye ndimo kubera ko tubyemera koko cyane nk'umuganga tubona ko imibonano mpuzabitsina ikozwe umuntu akiri muto atarakura n'umubiri utarakura ngo ugere koko aho ugomba kugera ku myaka y'ubukure umuntu ashobora guhura n'ingorane nashyira mu byiciro bibiri. Ibya mbere ni ukwangirika ku mubiri kuko buriya umubiri w'umwana w'imyaka 12 ukiri umubiri utarakura ataragera mu matako ahagije ariko buriya n'ibijyanye n'imyanya n'imyororokere ndetse n'igitsina cye kiba kitarakura ku buryo bwo cyagezwaho gikora imibonano mpuzabitsina. Akenshi rero nk'akoze imibonano mpuzabitsina cyane cyane n'abantu bamuruta arakomereka ku mubiri akaba yakwangirika imyanya imwe n'imwe y'imyororokere ikaba yahononekara ariko ku rundi ruhande uko kononekara ukaba kwanatuma haba n'ikwirakwizwa ry'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zimwe zitanakira cyangwa n'izangiza umubiri ku buryo zishobora kumutera ubusembwa navuga ko umuntu abujyanye n'ubumuga. Harimo ziriya ndwara z'ibitezi na ziriya ndwara tugiye kumva nk'umwijima uterwa na virusi yo mu bwoko bwa B abandi imibonano mpuzabitsina ndetse n'izindi. Aha rero iyo umuntu akoze imibonano mpuzabitsina akiri muto cyane ashobora kuba yakomereka akaba yava n'amaraso noneho handi gukora imibonano mpuzabitsina mu bikomere noneho za mikorobe zitera za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zikabona uko zimwinjiramo ku buryo bworoshye. Muganga Nzabonimpa mutubwiye ingaruka zishobora kuba mu mubiri cyangwa se ku mubiri ku mwana ukoze imibonano mpuzabitsina akiri mutoya. Noneho mu bwonko bw'umwana ukoze imibonano mpuzabitsina atarageza ku myaka y'ubukure ingaruka zo zabizihe? Ingaruka ku bijyanye no kononekara ku bwonko nazo ni nyinshi cyane cyane ku mwana uri kuri myaka 12 abagikora no mu bwonko no mu bitekerezo. Ahangaha rero bigaragara ko
imitekerereze irononekara cyane, akaba yagira ikibazo cyo guhungabana, amarangamutima ye cyangwa imbamutima ze zigahinduka, akenshi ugasanga ntakigira icyo atinya cyangwa icyo yikanga, ahubwo bikaba byamubwira ko kuba yahora akora imibonano mpuzabitsina n'abantu bose abonye. Ariko icya kabiri ni uko burya umwana ukoze imibonano mpuzabitsina akiri muto kuri iriya myaka aranacanganyikirwa, yacanganyikirwa noneho ukabona noneho yabuze uko yitwara, ntakiri umwana yumva atari umwana, ariko nabwo akumva nabwo si mukuru ku buryo yakwifata nk'umugabo cyangwa umugore, noneho akabura aho abarizwa, yabura aho abarizwa noneho bakamera nk'ucanganyikirwa mu bitekerezo, ntiyitware nk'abana akabahunga, ariko ntanitware nk'abantu bakuru nabo akabahunga, akabura aho ajya, noneho akajya muri cya kintu cyo kwigunga, ubura aho ari, noneho ugasanga abaye nk'uwihaye akato mu rungano rwe, noneho bikaba byatangira abuze muri make umwanya ahagararamo, noneho ibyo yakoraga nko kwiga ugasanga wenda avuye mu ishuri cyangwa kuba yakurikira izindi gahunda wenda zigenerwa abana bo mu cyiciro cye, ugasanga bitari kugendana nabo, ugasanga rero gutegura ubuzima bwe bwazaza birangiritse kubera gucana imikino, ku buryo hari igihe agera ndetse akaba yagira ikintu kimeze nk'uburwayi bwo mitekerereze bwo kubatwa n'imibonano mpuzabitsina, umubiri n'ibitekerezo, akumva muri make ibyishimo bye ari ukora imibonano mpuzabitsina cyangwa ari kuba n'umukora imibonano mpuzabitsina. Akazi kimurakamenyereye ko iyo mukumvise haba hageze umwanya wa sport n'imikino. Umufaransa Fabien Dubé akinira ekipe yo mu Faransa yitwa Total Energy, ejo kwa Mungu niwe yatsindiye ihiganwa ry'amakinga gitwa Tour du Rwanda 2025 ryari rimaze indwi yose ribera mu Rwanda. Ndabona mugenzanje Tim Ishimwe ashikiriye muri studio. Tim unkundire unyakirire Alexis Ndayambaje, umwe mu bakunzi bo gutwara amakinga yakurikiranye rino rushanwa rya Tour du Rwanda. Yego Diane, urakoze. Alexis Ndayambaje ngo hayikaza no kwijwi rya Amerika, ukunda kandi ukora umukino wo gusiganwa ku magare aho mu karere ka Huye. Wabonye gute Tour du Rwanda y'uyu mwaka? Murakoze cyane Tim. Tour du Rwanda y'uyu mwaka yari tour nziza cyane, yari irimo abasiganwa bato kandi bashoboye, aho ubona yuko hari gutegurwa abakinnyi ku rwego rwiza cyane. Ni turu yashimishije abakunzi benshi b'igare, abanyarwanda aho bari hose, ndetse n'abatuye mu Rwanda, abanyamahanga batuye mu Rwanda, n'abari mu Rwanda mu rwego rwo gutembera u Rwanda, aho amagare hose yaciye, abakunzi b'igare wabonaga bishimye, ari ikirori kidasanzwe. Iyo tureba abakinnyi baza imbere muri uyu mukino wo gusiganwa ku magare, tubona abanyamahanga aribo kenshi bona biganjemo. Niki kibura ngo abakinnyi b'abanyarwanda baze ku isonga iyo barushanwa n'abanyamahanga? Aho iri rushanwa rihindukiye rikagera kuri 2.1, ryabaye irushanwa ryitabirwa n'abantu bakomeye cyane, n'amakipe akomeye cyane yaturuka hanze, kuba biteguye cyane bihagije. Niyo mpamvu ubona n'u Rwanda n'abanyarwanda hari gutegurwa bato kugira ngo nabo bitegure gukina kuri uru rwego. Igare ni ikintu gisaba imyiteguro, ntabwo ubu nakubwira ngo umuntu afite imyaka 23 aravumbutse ku igare ngo agiye gukina Tour du Rwanda. Bisaba ko umwana ategurwa kuzasiganwa n'abandi babigize umwuga biteguye. Rero ntabwo turagera kuri urwo rwego, niyo mpamvu ubona hari iyo myiteguro, niyo mpamvu n'ubu Tour du Rwanda abanyarwanda bayikinnye cyane nko muri Team Rwanda, ubona ko harimo abatoya ndetse n'abakuru babo, harimo iyo myiteguro yo kugera kuri urwo rwego. Uhereye kuri ibyo uvuze no kuba
ukomeje kuvuga cyane ko abana bato bari gutegurwa uyu munsi urebye uko uyu mukino ufatwa mu Rwanda urabona mu myaka 5 iri imbere uyu mukino uzabugeze hehe? Mu ntumbero y'imyaka 5 uko ngiye mbibona n'amakuru numva y'imyiteguro, hari amakademi menshi ari gushingwa, ari gutegurirwamo abana bazaba abakinnyi basiganwa ku magare mu duce dutandukanye tw'igihugu. Hari santere izwi iri Musanze, hari indi igiye gushingwa i Rwamagana no mu Bugesera, na hano za Huye hari amakipe. Mbona ko mu myaka 5 rero imbere abanyarwanda bazaba bageze ku rwego rwiza, noneho tugatangira kubona abana b'abanyarwanda bazamura ibihembo bambara mayo jaune. Rero iyi myiteguro ubona federasiyo yashyizemo imbaraga, hatangiye nanone n'amarushanwa y'abatoya, aho bagenda bareba abato beza bazajya muri izo santere zo kubategura. Ubona ko hari icyizere ko mu myaka 5 twakongera tukambara mayo jaune nk'abanyarwanda. Alex, umwanya uradushiranye, ariko reka nkubaze akabazo ka nyuma. Ndabizi ko ukunda kunyonga igare, ubu noneho u Rwanda ruri kwitegura kwakira irushanwa ry'isi muri no mwaka mu kwezi kwa 9. Urabona ari iki haba ku rwego rw'abakinnyi cyangwa se kuri federasiyo y'amagare muri rusange ikwiye gukora kugira ngo noneho tubone abakinnyi b'abanyarwanda baza kwisonga bahesha igihugu ishema? Ubu barangije Tour du Rwanda, shampiyona y'isi y'abasiganwa ku magare ni mu kwa 9. Ubu bagiye gushyira imbaraga mu myiteguro, nta kuruhuka guhari. Yewe uko mbibona nuko batakabaye baruhuka, ahubwo bagakomerejeho imyitozo, ndetse bakanabona n'ahandi bajya gusiganwa, bajya mu marushanwa kugira ngo bitegure neza Tour du Rwanda. Rero twebwe nk'abafana turiteguye kureba ibihangange mu gusiganwa ku magare biturutse impande zose z'isi. Twiteguye kandi twizeye ko tuzanezerwa, ariko rero n'aba bakinnyi bacu nabo niba federasiyo turabizi ko ibitekereza irareba ko isiganwa rikomeye n'igihugu, bagiye gufasha abakinnyi bakomeza imyiteguro, bazaseruka neza muri shampiyona y'isi yo gusiganwa ku igare. Alex Ndayambaje, uri mu karere ka Huye, ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Tima, nawe ndagushimire. Nubwo tukumva kuri mikro, ni wowe uri inyuma y'amavideo menshi ducisha kuri Facebook yacu VOA Radio yacu. Hari akavideo waduteguriye kuri Tour du Rwanda kugira ngo turabe ingene bimeze, nimba bagateguye bagasange canke kaza ka aho kavideo kagiyeho ejo nimugoroba irushanwa rirangiye. Bagasange hehe rero? Hari kuri Facebook, hari kuri Instagram ndetse na YouTube no kuri web, kuri internet. Bashobora kujya bakareba uko umufaransa yahawe ibihembo. Nuko urakoze cyane Tima Ishimwe kuri kano kanya wari kuratuvugishiriza Alexi kuvyerekeye Tour du Rwanda. Nkuko Tima abibabwiye, rero mushobora kuja kuri Facebook yacu VOA Radio yacu mukahasanga video ibereka uko amahiganwa yejo yagenze. Amahiganwa rero yaheze vyihuta, ntiyamaze igihe cari kumara kubera iki imvura yari nyinshi, gutyo biba ngombwa yuko ahera hakiri kare imbere y'umwanya vyari vyateguwe. Ivyo vyose murabisanga kuri iyo nkuru iri kuri Facebook yacu, kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, naho nyene hariho inkuru yuzuye, hakabaho n'amafoto. Nonga rero duce dusozera makuru yacu yuno mugoroba. Mwakoze kudutega abiri. Kuri mikro yari Diane Ninahazwe, Karakanyamuneza kenshi ko gutangurana indwi namwe. Muhinga bw'ivyuma yakoze Nadia Taha na Engineer Peter, bari kumwe kwizina rya bagenzi bacu tubike banure twifuriza kubandanya mugira ibihe vyiza mu banyu no mu vyanyu, aho bwije ijoro ryiza, aho butarira mugira umunsi mwiza.